Probajte samo stajati u mjestu i prebacivati težište. Ako te boli peta pri prvom koraku ujutro, nemoj misliti odmah da imaš ozbiljan problem. Možda je samo lokalna iritacija tih ligamenata i tih spojeva mišića na samu petu ili jednostavno se malo iziritirao išijas kao živac, pa ga pri prvom kontaktu petom možeš osjetiti kao da te onako malo presječe i stvori nekakav osjećaj nelagode. Isto tako možda može biti problem sa diskom, ali nećemo odmah skakati i misliti da je nekakav ozbiljan problem. Idemo prvo probati prošetati 10, 15 ili 20 minuta, nekakvi lagani korak, nekakva lagana šetnja i vidjeti da li se pojačava iritacija. Ako iritacija prođe, nije ništa ozbiljno, nećemo se onda zamarati time. Ali neki od čestih tih razloga, ponavljam, mogu biti nekakva lokalna napetost tih ligamenata. Znači možda si jučer hodao ili si puno stajao na mjestu pa ti recimo budu ovako jako zgrčeni prsti pa se ta okolna fascija skupi, stisne, zapetlja se sve okolo tu i onda imaš nekakav osjećaj te nelagode i boli. Isto tako i možeš to uzeti u obzir. Znači izanaliziraj si dan, dva ili tjedan prije što si radio, možda si mijenjao obuću pa si više morao stiskati te mišiće oko područja stopala. Znači nećemo odmah skakati i razmišljati ja imam nekakav ozbiljan problem ili nešto tog tipa. Probajte nekakav test, probajte samo stajati u mjestu i prebacivati težište na jednu nogu pa na drugu. Ako se tu ništa ne pojačava od simptoma, onda možemo razmišljati da je samo nekakav lokalan problem. Ako želiš još ovakvog sadržaja i informacija, kada imaš takav nekakav sličan problem, komentiraj stopalo i poslat ćemo ti besplatan vodič.